Nou gaan hy 'n vinger stretch. Kyk, jy kan net kyk hier wat ek doen. So jy speel net met die wysvinger en die ringvinger. Okay. Net met daai twee vingers. Wysvinger en ringvinger. So jy gaan dit doen. So. Dan gaan jy een af. Een af. Gaan jy weer een op. Dus nou, je kan al 4 spelen. Ja, dan. So hy speel net die twee. Daai twee boonstes, daai twee onder dit en daai twee onder. Onder dit. En hierdie kant wat speel hy almal? Ja, hier speel ek speel net die boonste twee Twee. nou. Okay. Is Speel die dit boon- deel van... Dis amper so daai 2, 4, 5 wat ons wil speel met die twee boonstes. Dan gaan ons mos een af, dan speel ons die volgende O, dis amper twee. dieselfde, Dis ja. daai selfde. Hier gaan ons net dit doen. Ek werk nou net hierdie hand. Is dit deel van Annelie? Nee, dit is hierdie is iets op homself. Okay. En dan speel hy die boonste Hy twee speel daai spore. twee. En is palm muting is Dis ook. palm muting. Okay. En dan sak ons een af, dan speel ons die volgende twee. Volgende twee En gelyk. dan weer die volgende twee. Twee. Dan gaan ek weer op. Dan gaan ek weer op.